Usibye kuba afatwa nk'umwe mu bahanzikazi babiciye bigacika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Selena Gomez ni umuhanzi wasaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Si ibyo gusa kandi ni umuhanzi uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ujya wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze Selena Gomez abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo cyangwa se bizinesi akorera hirya no hino ku isi. Wowe wari ufite amatsiko yo kumenya amateka ya Selena Gomez cyangwa se imitungo atunze hirya no hino cyangwa se ubuzima abayemo, urasabwa kureba iyi video kugeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbere yo gutangira, nimba uri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri mu mujyi wa Grand Prairie wo muri leta ya Texas, aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Selena Marie Gomez wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi nka Selena Gomez, akamamara mu ndirimbo nka Tak Tak, Come and Get It ndetse n'izindi nyinshi cyane yagiye aririmba akanamenyekanamo cyane, ndetse akarushaho kwamamara ubwo yari ari mu rukundo na Justin Bieber, aho urukundo rwabo rutabaye ngombwa ko rukomeza maze Justin Bieber agashaka undi mugore. Ariko ibyo bikaba bitaratumye Selena Gomez areka umuziki ndetse akaza no kuwukomeza, ahubwo akarushaho kwamamara. Si ibyo gusa kandi ahubwo yarushijeho kuzamura isoko ry'umuziki we ndetse awugeza mu bushorishori, bimuviramo guhinduka umugwizatungo no gutunga ibya mirenge mu byo tugiye kureba muri iyi video. Imwe mu mitungo atunze harimo nk'inzu nziza cyane y'umuturirwa iherereye muri Los Angeles muri leta ya California, yahoze ari iy'uyu muhanzikazi ukomeje kubica bigacika muri leta ya Amerika. Iyi ikaba yari inzu nziza cyane yari ikikijwe n'indabo cyangwa se ibyatsi birebire. Ibi bikaba ari bimwe mu byamwongereraga privacy cyangwa se ibirinda urugo rwe, byamurindaga abapaparazi cyangwa se abazaga gushaka inkuru. Gusa iyi nzu mu mwaka w'ibihumbi 2021 akaba yaraje kuyigurisha akayabo kangana na miliyoni 2,360,000 by'amadolari y'Amerika, akaba hafi miliyari 3,139,000 z'amafaranga y'u Rwanda, ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. Umuhanzikazi ndetse akaba n'umunyamuziki Selena Gomez akaba yari afite indi nzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Catarizana muri leta ya Los Angeles. Nabwo iyi ikaba yari inzu nziza cyane ifite pisine nini cyane, yakaba yari yarayiguze mu mwaka w'ibihumbi 2011. Iyi akaba yari yarayiguze akayabo kangana na miliyoni 2,175,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 1,893,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma iyi nzu akaba yaraje kuyigurisha mu mwaka w'ibihumbi 2017, ayigurisha akayabo kangana na miliyoni 3,250,000 by'amadolari y'Amerika. Mu manyarwanda akaba angana na miliyari 4,322,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Umustarikazi Selena Gomez, nimba ukeka ko ariyo miturirwa afite yonyine ku isi, waba wibeshye kuko afite indi nzu nziza cyane y'umuturirwa irenze. Iyi ikaba ari inzu iherereye mu gace ka Encino muri leta ya Los Angeles, n'ubundi kakaba agace gakunze guturwamo n'abasitari cyangwa se abaherwe gusa. Iyi nzu ikaba yaramutwaye akabo kangana na miliyoni 4,900,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana n'akayabo kangana na miliyari 6,520,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi Selena Gomez afite n'undi muturirwa mwiza cyane uherereye muri leta ya Texas. Iyi nayo ikaba inzu nziza cyane y'agatangaza. Umunyamafaranga cyangwa se umujejetafaranga Selena Gomez ikaba yaramutwaye akayabo kangana na miliyoni 5,400,000 by'amadolari y'Amerika, akaba hafi miliyari 7,182,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi cyane ku buryo we nk'umunyarwanda nk'uwayaguha ubu ngubu wazarinda ujya mu nda y'isi utaranamara na kimwe cya kabiri cyayo. Umuririmbyi akaba n'umushoramarikazi Selena Gomez akaba ari umuhanzi uzwiho kugenda mu modoka nziza cyane z'imiturika, ndetse akaba n'umwe mu bahanzi b'abanyamerikakazi bagenda mu modoka nziza cyane kandi zihagazeho. Zimwe muri zo akaba ari nka Mercedes Benz GXL 250 yaguze akayabo kangana n'ibihumbi 36 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Selena Gomez akagira na Range Rover Evoque yagaragaye atwaye, ndetse akaba yarayiguze ibihumbi 50 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 67 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na BMW 550i model
yaguze ibihumbi 55 by'amadolari y'Amerika angana na miliyoni 73 z'amafaranga y'u Rwanda. Selena Gomez akagira na BMW X5 yagaragaye ubwo yari aparitse kuri sitasiyo ya essence, bikaba ngombwa ko asohokamo ubwo yari agiye muri alimentation yari iri aho ngaho hafi. Iyi BMW X5 ikaba yari yaramutwaye akayabo kangana n'ibihumbi 75 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana n'akayabo ka miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite na Cadillac CT6 byasabye ko yishyura ibihumbi 77 by'amadolari y'Amerika, mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 102 z'amafaranga y'u Rwanda. Urugo rwa Selena Gomez kandi haparitse Mercedes Benz 400 yamusabye gusohora mu mufuka we ibihumbi 110 by'amadolari y'Amerika, akayabo kangana na miliyoni 146 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhanzikazi Selena Gomez wagiye amenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Heart Want, What It Want n'izindi nyinshi zagiye zibica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Akaba atari umuhanzi gusa ahubwo ari n'umunyamideli cyangwa se umumodo wambara imwe mu myambaro ihenze cyane. Nk'urugero hakaba nk'isakoshi yigaragaye yambaye yo mu bwoko cyangwa se brand ya Alexander McQueen yaguze ibihumbi 2 n'amadolari 190 y'Amerika, akaba angana na miliyoni 2 n'ibihumbi 910 by'amafaranga y'u Rwanda. Selena Gomez akagira n'indi sakoshi ya Celine Triumph yaguze ibihumbi 3,100 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 3 n'ibihumbi 123 by'amafaranga y'u Rwanda. Selena Gomez afite n'indi sakoshi ya Louis Vuitton Petite Mao yaguze ibihumbi 3,500 by'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyoni 4 n'ibihumbi 653 by'amafaranga y'u Rwanda. Umukobwa cyangwa se umudamu uri kureba iyi video baguhaye aya mafaranga yaguze iyi sakoshi imwe, havamo isakoshi zingahe? Selena Gomez kandi afite na Fendi Picabo Silver Wizard yaguze ibihumbi 6,500 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 8 n'ibihumbi 650 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya akaba ari amafaranga yaguze isakoshi imwe gusa. Kuba ubwabyo Selena Gomez ari umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini mu myidagaduro, aho yatangiye sinema ku myaka 8 gusa y'amavuko akina mu mafilimi amwe azwi nka television movies, aho ubwo yagendaga akura yagendaga abifatanya n'umuziki, ndetse umuziki kugeza ubu akaba ari isoko ivuburira amafaranga uyu muhanzikazi wamenyekanye ku izina rya Selena Gomez, bitewe n'ibitaramo akorera hirya no hino ku isi, hakiyongeraho n'ubushabitsi cyangwa se ubushoramari ashobora mu makampani n'ubucuruzi bugiye butandukanye akora hirya no hino ku isi. Urugero akaba hari nka Rare Beauty by Selena Gomez. Iyi ikaba kampani icuruza ibirungo by'ubwiza cyangwa se makeup yamuhiriye, ndetse makeup ze zigakundwa cyane, ndetse n'amakampani ku isi atandukanye akifuza kuba umufatanyabikorwa, maze ubundi nawe akaziha karibu atajuyaje. Iyi mikoranire ikaba yaramwinjirije akayabo k'amamiliyoni atagira ingano yikubye ugereranyije n'aho yakuye mu muziki, tutirengagije yewe nuko akorana n'amakampani atandukanye mu kuyamamariza ibikorwa byayo. Urugero twavuga nka Puma ndetse n'izindi nyinshi agenda yamamariza ibikorwa zigiye zitandukanye, aho kugeza ubu uyu muhanzikazi ari gukomanga ku kindi cyiciro cy'abanyamafaranga cyangwa se ababiliyoneri barusha abandi amafaranga ku isi. Ndetse ibyo ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu muhanzikazi Selena Gomez atunze akayabo kangana na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika, akaba angana na trillion cyangwa se tiriyari imwe na miliyari 64 z'amafaranga y'u Rwanda. Wabyumvishe neza cyane rwose, kuko uyu mukobwa n'umwe mu bafite agatubutse kurusha abandi ku isi. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dan TV Nation, mwakoze kudukurikira kuva gutangira kugera ku musozo.